Mına bugün bizim keldiğimiz Roddomga alıp jönögöndө komşu mamleketlerin prezidentleri kelgenge jolдар tosulup mına Kırgızstanыбызга önügü ötsün. Çoğun rahmat mına gayı hizmetkerlerine çoğun rahatsızlık bildiremin. Jolga taştabay şu. Oşol жерден өздөрү Роддомго чейин сопровождение менен алып келдилер. Çoğun işlerine iyilik. Ularga tazım kılabız. İnim özü jetkirip bizde Roddomgo jetkirip keldi. Mına Kırgızstanга çeksiz mактоолор болсун. Mına bugün men Жаңпакта айыл өкмөтүнө караштуу Жаңпакта айылынын тургуну келдим. Körötüğüne alıp jönögön kelip jolдар tosulганына байланыштуу şu облусунун гайлерine çoğun ыраазычылык билдирип кетемин. Мына өздөрү сопровождение менен өзүн алып келдим менен şu жерде койгондон кайра кетишти. İşlerine çoğun alган ийгиликтер каалайм. Мындан ары ар дайым Кыргызстаныбыз жетишкендиктерге ээ болуша берсин. Мындан дагы işlerine ийгиликтер каалайм. Рахмат силерге.